kamungon hisulog sing kita bang kita magnaik haji atau mag-umrah. Na inya to pakayan haji to halaw mansin pag ini ibadat yaon. During perkala ini salas sayon tara pag-ubos lang ta insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amod to lang ta. Na muna. Intungod parkon panagnaan lang ta wala kimugdan ha aturan atin niya karena uno-uno pakaradyan pag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala siya nagtugila kato tanyusin ini lugal hauno kita tumagna iban hauno kita tumubtub sininang yaon iban sin uno katantan hihinangon biyaway tayan sin daak niya kato tanyo nalong niya al-ihramu min al-miqat in pag-ianon ihram subay siya dahing haamin lugal niya dahing diin kau tumagna biya da sa pantunsin pag kita bulan Ramadan. Amin subay tuod siya kakitaan, bang siya rin kakitaan hawakto yaon, padyo ko po initungan, simbolan na kauna, pag uhos doon ang pakita tumagna. Bihat to. Biya da sin magsambahayan kita, hakataan sin waktu 5. Aun pa kanya waktu sin pagtagna. Biya sin sambahayang duhur, laong niya apabila limikid na insugaray nga ugtuhan, simod na waktu duhur. Manjari ni kita sumambahayang. Biha, na iniyat dukaing, laong mo inikaw sumod palaw man sin sambahayang yaon, bang wala pa miya mabutin waktu niya, misan pa hinang mo yaon kimugdan katantan, wayroon lang tasato misan ang buok, inya untun tumunsin kita ritay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, may bukon pa siya hawak to niya. Damikian in pagpuasa, damikian in paghaji, mga kataw manghuran, haagama Islam. Na, in pagyanon mikat, huwal makanul ladhi haddadahu syari'u lil ihrami indahu bihaythu la yajuzu ta'addihi biduni ihramin liman kana yuridul hajja aw al-umrah. Laong niya amuna in lugal, in pagyanun ihram al-miqat, in pagyanun miqat, amuna in lugal, amoy in lang tagiyakan ta. Subhanallah. Why na isab? Manjari impagyanon ihram balikan kong al-ihramu minal miqat. Impagyanon pag-ihram subay kita tumagna daing halugal. Pag ini tiyugila sinsara hauno siya kita tumagna. Bihan, sabab may ta, bang kita rin makatagna doon halugal yaon, aon daing doon haon, ini pakaradyaan amoy in subay kita niyo launta makada aturan sara hasupaya matay makato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala in amal na to. Unin pagyanon doon lang niya al-wajibati al-a'malu allati law taraka ahaduha la wajaba alayhi tarikihi damun. Inyaon bang in wiyajib aturan niya kato tanyo hipapahinang kaya tinggalan na to. Sibu da katiuod iban wala tiuod. In parkala yaon na amo na in pag-ianon aon multa kato tanyo amo na in dam. Hati sin dam ini na muna amon magpasumbay kita kambing. Karena sin amoy in kalaungan na hinangta, wala ta na pajato haamin mapatot ta pajatuhon sabab kya tinggalan tain lugal sin amin pagsusuran sin waktu makasud kita palauman sin ibadat paghaji ka atawa pag-umrah.
Na bang sa upama, way roon doon, ya, ini, hayop, amuin, mapasumbay ta, na inmulta niya, magpuasa kita, hangpo adlaw, doon hayan. Magpo adlaw, hangpo adlaw. Bang sa upama, in kita, ini, wat di kita makakauslong ta, magpasumbay kambing. Amad to in aturan. Na, in wajib doon haon lang ta, dahil ha mga pag-ihram, to parkala, kaisa niya. Amo na in pag-ihram ha mikat. Pag-ihram hati niya, doon na kita sumud, paibadat pag-ihram yaon, paibarat paghaji atawa pag-umrah, dahil halugal, amoy in tiwila sin sara kato taniyo, hauno kita tumagna. Na, ini, biyay ta kato sin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat din kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجهفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن هاونو kita tumagna riwayat din kan Ibnu Abbas laung niya dihilan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu atau lugal lugal hauno siya tumagna in tao Madinah doon sila sumulog hati niya magniyat sin ibadat paghaji katawa pag-umrah doon ha Zal Hulayfa. In Zal Hulayfa pagtawahon da isabihan nga lang ni Abyar Ali. At niya kumuha siya rin ha, ini laon si Madina, magtubihan sa kira-kira mga ini labihang kausok bato yaon, dahil dito ha tumagtagna. Nariman jari lang ta, in kita tumagna dahil doon na masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab na aw ni jimat to hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nag umrah siya nagniyat siya simud pa amin ibadat yadto doon ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At niya siyagda siya sinambok sahabat lang niya may takaw lang niya hindi halugal ini in yadto in tiugila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dito Zul Hulayfa nalong niya mauno isabin ini ni niya rito. In ako yari ako. Labi in lokal ini. Bang biya kato. Habiya pamaham niya. Labi in dayaw rin sin lokal amuin. Pag ianon mo yan. Ay ikaw na along sinamin hambok sahabat si Magda kaniya. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato taniyo bang hauno kita tumagna. Oo sa in lokal ini isa ni kaliyuhan bang biya hibutang taha ini biya mga kalabyahan niya iban sin ini babya kato kahulmatan niya amo na masjid ini sa sumakawa inuno katan biubutangan sin Allahu Ta'ala aturan nasubay kaw ridto hadto na amot ini inta Madina indayng ha Madina subay siya rin doon haon mag sumud palaw man sin ibadat long tapaghaji katawa pang umrah. Wali ahli Syam al-Juhfa. In tauray nga Syam. In pagyanon Syam ini adyaman nakauna bang tahibutang hawak to tabihaon in Syam amuna in hula Jordan hawak to na to bihaon sabab in Jordan iban sin Saudi Arabia na lang ta bang sumud in katantan ini magahaji deng ha guwa hula labay ring ha ginlupaan na lumabay in katan deng ha Jordan lalabayan bihan o sumud palon sin
ini Mamlaka Arabiat Saudiya, labay siya ring hatabuk. Sumud. Naamo yan, mga kataw tayo manghuran, na yan halaw man sin ini Saudi Arabia in pagyanon al-Jufa. At inesubay sila makasampay maun palugal yaon, ang pa sila man jari sumud sin amin niyat maksud nila mag-ibadat sin paghaji atawa pag-umrah. Wali ahli Najdin karnal manazil. Nalongta dahin diha dapit pa Najd amo nalongta ini Riyadh. Marina pa ini kahinapusan longta pabawaan sinhula Saudi Arabia. Na laray nila rin doon katantan ha pag-ianon karnal manazil. Labay din ha karnal manazil. Damit yan, aun dalukal din doon lalabayan, kalabayan yaon singkatan lumalabay, sabab na yaon da biubutangan siya bang biakato indan, amo hindi kita malawong matarang yaon in lokal yaon. Ini bangta lang tahibutang dito ha mga ini naghula harya dito ha tampik madto katantan na labay nila rin doon haon. Damit yan, wali ahli Yaman yalamlam. Iban sin labay lang ta maghahaji din ha Yaman, hula Yaman na dito siya ha pagtawagon yalamlam. Damikian daon dayaon lokal amoy in tiutugila kato. Na biasing kita rin di haula Pilipinas, bihan yan, na siru da kapal in agaran iban sin ariplano. Kalabayan sa jem pag-ianon yalamlam yaon. Bihan, hati niya rito hadto sumud kita palaw man si pag-ibadat paghaji, iban sin pag-umrah. Ang wadto mga katawtay manghuran, kama Islam. Pag-umus gyanapan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahun na lahun liman ata alayhin na min ghairi ahlihin. Na amo na yan long niya, amin nasabot upat yan, Jal Hulaypa, Juhpa, Karnal Manazil, Yalamlam, na amo na ang long niya imbiyata doon ha amin siyabot, hahisiyo-siyo na sambil in lumabay ring ha mga kalugal-lugalan na sabot yan. Isiyo-siyo makalabay rin doon, humarap siya pa Makkah al-Mukarrama, karna mag-naik haji atawa mag-umrah, na subay siya lumabay ring ha mga lugal, upat lalabayan yan. Nabiasing kita lang tara hindi, makalabay hadya rin doon ha yalamlam, sibo din kaaunan niya ring hakapal, iban sin ariplano, lumabay hadya rin doon haon, na doon kita sumud palaw mansin pag-ibadat paghaji. Amin ini impagyanon niyat doon bang hatungod sin paghaji imian kita labbaik Allahumma labbaik atawa labbaika hajjan labbaika umratan. Hati niya inyaon katan si mambag na kaupa Allah subhanahu wa ta'ala simpartawagan niya tungod pa amin paghaji labay hapang daak sin Allah ta'ala Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam amin lang sin Allah ta'ala Nabi Allah Ibrahim wa adzin fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini tawagan along niya in mga manusia amoy in dumatong sila mari pa amin lugal ini hati nga amo ni Makkah al-Mukarrama mag-naik haji atawa mag-umrah na dumatong na sila lang niya ya'tuka rijalan min kulli fajjin amiq ya'tuka rijalan ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. At inarumatong sila dahil ha kasiok-siok ang sing gumiini hawno na sila nakabutang na in sila yan
sumampay mari, hati niya subay sila makalabay ring haamin upat na sabot lugal ini, hasupaya kumugdan in pag-ibadat nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan lang niya in mga taumak ka na in taumak ka doon hayan, bang paghaji, gumawa sila ring halawman si Makkah, mari sila pa amin longta ini pagtawahon Hudaybiyah. Lokal yaon, din doon sila sumulog sin ini atawa sumud palawman sin ibadat paghaji. Na in pag-umra longta, doon hayan na intaw Makkah wadi na hikasusakan nila subay pamadto sa amin biya kato, din di longta ubos in paghaji ta dia tendo paghaji amo na lang niya in paghaji lang ta ini sababing paghaji aun doon haon amuin maghukas pakaw pagdatong mamadto hati niya imo na muna paghaji hapagsud siniyat mo amo na yung pag-umra pag-uusyan to pag-abot sin walong kasuwangan sin bulan haji dito na kaw sumud pa amuin pag-ibadat paghaji na inyad to longta na gumawa sila madto pa amin ini Hudaybiyah pag iyanon dito hadto sila ini mamaygo longta magsakap sumulog sin tamungon sin paghaji longta na sa taam pa sila magniyat bihan sumud palom sin ibadat yaon. Amo ating panagna, al-ihramu min al-miqat. Amin pag-ihram, dahil haamin lugal tiyo kila sinsara, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini karuan niya, ini doon rukun, wajib lang ta, amin subay hinangon ta, haloman sin pag-ihram, na kaisa niya lang niya roon, amo na inyad to al-ihram min al-miqat, ini karuan niya at tajarrud minal makhib. Amoy in sumulog kaw sin tamungon bukon siya tiyahi. Tamungon bukon siya tiyahi. Hati niya ang tahi doon haon, subay siya guntingan at tawapiritan in tahi iyad tuya sinamin hirad sin amoy in kakanayaon na inyan longta ini guntingan yan at longta piritan dahin doon haon. Kay intamungon, nabukon siyang tiyahi intamungon, iyan nyam yan. In katan sin tamungon tabiya sin ini, na iyan nyam ini. In tiyahi, biya sin mga yariha, ini aunahan tayo ni atawa yari mga ruhulan sin buktuntay ni, iban sin dito hababa, yan to tiyahi inyan. Nariman jarian, hisulog lang ta, bang kita halaw na sin ibadat paghaji atawa pag-umrah. Na long niya roon haon pala yalbasul muhrimu sauban wala kamisan wala burnusan. In magahaji di manjari sila sumulog sin tamungon biya na sin badyo iwan sin padtalon atawa hutang tapajama. Bihandi, sababing niya ang tiyahi siya. Subay siya bukon tiyahi. Nain, ini, longta, kamatuturan niya, aun na sambilyan diya rakang halaw man simak kapag iyanon yung pagtag nila ihram. May tayong tiyag ihram, sa baba mo ning tamungon bangkaw halaw na sin, sumud na palaw sin ibadat, paghaji, amin hisangon mo na inyat mo. Bihan sumud na kapalam ibadat pag haji iwan sin pag-umrah. Asababyan naramaw ningan pag-ihram pa amuin, tamungon yan, in asal singan sin tamungon pagsulugon, lang niya amunain, rida bihan iwan sin ini idar. Amun hipagtapis, iwan sin amun hipag siub, dahil di haawa ka ini. Bihan. Amad tin tamungon, inyaon ubukon siya tiyahi mga katawtay manguran, hakama Islam. Damikyan di siya long tiya. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
la yalbasul muhrimu thawba walal ama'ima walal sarawila walal baranis wala al-khifaf. Di lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manjari mamakayin sila mag-ihram sin tamungon. Amin tatamungon mo kabiaksahan mo sa babinyang tiyahi bihan damikyan di kau manjari magbutang biya sin kopya ini hau. Di manjari kau sumulog sawal lang sin kita bahasa Arabyaon bahasa resab sin sinog sarawil jama sin ini ang mga ini kasawal-sawalan lang kay pagsulog biha. Iban na sin uno nakatanaman ni pagsulog sin kita. Damikyan sinha ini hipogbut pagbutang hasikiyaon di ka manjari lang ta magbutang amuyin di ka kitaan ning gulamay sikimo yaon. Subay siya ukab inyad to mga katawtay manghuran biya sin pagtawakon khuf hipagsulog hatin pumahagot amuin katabunan in gulamay yaon nari manjari hawak tusin paghadji yaon mga katawtay manghuran buat malainkan na bangsa upama in yaon katantan bat long niya suway aw ninyad to na suway siya igan ini kuyaan inda hindi harapit pa tikod-tikod yaon lang ta amuin bang siya ini subay butangan in si kita yaon sin tampan. Amo ito mga katawtay manghuran haagam Islam. Amo ito in hikarwa. Dahil nga mga sabab sin ini kamultahan kita bangsa upa mari tamahinang in mga ini. Biya sin sumulog kau sin tamungon tiyatahi na aun multa kay mo. Adakala in multa niya roonhan amoy in magpasumbay kau ini kambing, bihan, atawa, mamuha sa kawang puadlaw. Amon yung pag-ianon, salasatun fil haji, wasab'atun idha rajatum, tilka asyaratun kamila. Bihan yan. Atawa, bangway roon, karna sinyaon, di ka makakaos, na amoyad tulong tain, mahinanguin, puasayad to. Na amo anindeng ha mga wajib lang tahinangon ha pa ini ihram amo na ito na sabot kaysa ni amo na panagnaan pia tarakteto al ihram minal miqat ikarwa niya at tajarrud minal makhid ini katunya at talbiya amo na imyan maghaji ubos yan imyat labbaik Allahumma hajjan atawa umratan o sampai siya imyan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. At inanamita ka pa Allah subhanahu wa ta'ala sin inikaw tatkala tiyawag kaw maun palugalyaon amin hikajukup sin ini rukun ka Islam mo amo na yung paghaji pa Baitullahil Haram na mamayta na kausin ing ikaw takamana himinang hapiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa takamana kau simingud haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ini kataan amin napaamo mo na ing kakahinang mo yadto na lang niya ini pagbalik-balikan mo na sa dyan talbiya dahil hawak to singka tuklas mo rin ha mga kalugal-lugalan piyag ini niyatan mo sin ibadat paghaji katawasin pag-umra balikan ko adakala rin ha Julhulayfa atawa hajuhpa atawa karnal manazil atawa rin hayalamlam naroon haon subay kita diritso na impagtalbiyata amura ko man yung mga kababaihan nari na sila magpatanugbihan hikadim nila na sadya roon sa kira-kira amuin tainga nila karungwakan sintainga nila yung kabtangan nila insuara nila bihad to na sadya mga katawtay manghuran amuin
Bangaon dapat di na to ini hundungan in pag ini talbiyata ini. Mga kataw tayo manguran haagama Islam. Na inyad to magmaapda ko man sin biya mga nakapilamyog to in pakaradyaan na to ito pasal 5:40 na inshallah subhanahu wa ta'ala waktu balik sugpatan na impangadyan na to dahil ha mga sunan hati niya kasunat-sunatan sin pag-ianon pag-amal dua amal ini amo na yung pag-haji iwan sin pag-umrah mangumbay na ko kanyang katan na waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.